daha khatham sin nang kut kanin tlai than ha tutan thong karak chimding mi hi velai pia asise Myanmar ma asise chinram zonga asise ren rangai in agar mi COVID-19 zot na kong deu arak salai hi jun na lai ruk in na lai ret chun si malam lai ni tiang thong kan thaining in karak chimlai CNF CNA khama COVID-19 rumven na kantorel khawri lautia CNF CNA chimphan nak no ngai tu pu that ni ni achim atu leo chinama COVID-19 zot na akar rol in kadaw nak achang chwa ma ve I CNF CNA khama min ha jong COVID-19 rumven nak lai kantorel khawri lau ral tuk chan asi cha a zeidang kong jong kon rot khaw lau khema him manung tam ngai kanum I rarun ngai chu kan har asana in atu der mun a chun kantorel khawri lau tia pu thani ni da ka thamsa chim thantlanga COVID-19 mezo manung parat hu ansi jun na lai sari leo thantlanga mezo ram in atlung min ha kolai in atlung min ha le lungshrin deuh min ha manung pukul an chakna I manung purasina COVID-19 zot nak hu asim mizo hi manung pukul chunga pariat anzo hi mizo na hi Dr. Muthang Clinic a athlop mi mizo ansi azol mami ngai an umlautia thantlang COVID-19 Emergency Response Committee in tomwau ngai tu ni dha ka thamsa chim tidim pang dal khai khwa zong a COVID-19 zot nak ngai an umlo minung som ko an chakna I chu chunga minung hleresina zot nak mu asitia chinam kol chawza ngandam nak minister lhon pu parliament thangni a Facebook chamhaya atel atulyo hi Myanmar ram a sise abik in chinram kul flampang tidim pang le tun sang pang a COVID-19 zot nak ran ranga in akar leo asi junalai surityang flam si ina COVID-19 in azomi minung somkwa le paret an ummi anun nak aliam mi minung panga an sitang flam panga hin COVID-19 azor lai silau in akar lai asita ni fatin in mizo ani chep mizo somko le paret chung a siin in atummi tompal an ummi atu hi minung somruk le pasari chu siin na thlabul leo an si minung panga an nun nak aliam chang tia kan thai jun ni hlai rat tidim khwa CCJ hola COVID-19 zot na angai mo ngai lo an chak manung zale bekhat an chakna I chu chunga manung somli le panhi zot na angai tia tidim thams ni athan thasak thiam Benjamin sum COVID-19 zot nak in negative asachang Mizoram aizol khwa a umlio a COVID-19 in azo I jun na hlai sari a zot nak hu aseti lo negative asachang tia thai asi positive kasi in nirhatyanga an kachak I positive kasiri pang ani hlaili nak jun na hlai sari a an kachak thantik a pathian dot nak thong in negative kasachang asana in home quarantine in nisari ko umri la I madi chun kanu sinna katlung khawchang lai tia Benjamin sumni achim thasak thiam Benjamin sumchu thonghi hlai kwa kum Myanmar Idol season 4 zomna a first runner up in tainak mutu ase I thajang pe tu tampi angai mi thasak thiam asi tuten da ka chams kan thong chim nak chu hivialing kangori lai ngai tu nan di lak nan chunga kanilo